Pipi ka baca hapo Julai atau tarik hapo Kibrio ki balik protes tentang jempha ka jongki. Kibrio ki balik protes tentang kalawai ka jongki. पुलिस वाले प्रोटेस्टर्स के ऊपर पथराव कर रहे हैं। खून बहने के बाद भी मारा। खून बहने के बाद अभी एक डंडा इधर पड़ा है और एक डंडा इधर पड़ा है। ये देखिए यहाँ पे। Baru mendai tangkane. Ki bom yuki. Dekila bom yuki do udeng, pet udeng baki bom yuki. पुलिस ने बताया हम शांति से ये क्या हम शांति से क्या The whole ding badan do prek. Baru mendai tangkataro. Kajing one rak kini ki pulit. Mungkin mendai tangki pulit. Dapat Kibrio ki upon civil dress. Kibrio claim ka name tag ki one care ya ka protes. तो जी सर आपका टैग क्यों नहीं है? आपका टैग किधर है? आपका नेम प्लेट किधर है? प्लीज आंसर अस। आपका नेम प्लेट किधर है? नहीं ऐसा क्यों सर? हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम आपका नेम टैग नहीं है तो हम यहाँ पे आपको कौन समझेंगे? आप जवान हो या नहीं? आप नॉर्मल कपड़े में हो। सिविल ड्रेस में कुछ लोग गुंडे हैं या पुलिस वाले हैं, जिस तरीके से वो लाठी बरसा रहे हैं, मतलब जैसे जानवरों को एक जिसके अंदर दिल में बिल्कुल मानवता लेके आया इस तरीके से मारा। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्यों मारा, क्योंकि हम एक आम फैमिली से आते हैं। हम किसी सांसद, विधायक या डीएमएसपी के बच्चे नहीं हैं। Aduh kata kalau. Kum no kani kerja kade ba kajingli jo kapepo na kapor sa kapor hapo kasi hapo kari kajingli. Tahu nu snamro. Kajingli jo kapor hado ki khna ki haban shimela kajing im kajong ki namar ba kimi ki pa ki upload ki popo hajar man penyat man pen pa ya ki bakin le ki entrance exam ki ba pher bakin le ki coaching ki ba pher ki lak ki pedlot. Ki khon ki ba pli haja ka ba kim don lat shu ki le kum no. Kila prepare da kisnem man le ka wi ka exam ba kila kimi ki pa kila pedlot. Ya kataro kamla long ki penlik no. Ki khon ki le kum no. Lado ikamen simbreu lada ki breu menta ki protest pat ka kokor janta party ka shime kane bantaban penyada ka protest. La penyada ka protest Sonam Wangchuk kum utau indicator invator de pi konpet kum nang batai shaphang Sonam Wangchuk bisa pe kane ka video hangne namar ngala batai shaphang Sonam Wangchuk bat ka protest ka baja palada. Kum baja palada thik kum ta hapo ar photari ka ja hapo jantar mantar hapo Delhi. So Sonam Wangchuk kumuway ubriyo uba sosun ay naman ka education ulawan banyarap ikna. Ulawan ban siyang hapo hunger strike. Banyale persya ka system kabam ay juba pikinik na. Kabam ay tanggaway ka juba pro balay balong hado kaniyani. Jingkwa jingkana ka diban pan resignation jong u education minister. Harman rapatan. Tanggata kikwa. Dala siyang hunger strike u Sonam Wangchuk kalayat hado arposi. Akas sngi ka ba arpo ki pulit ki shuwan Hadien ki oma ki shura ba Sonam Wangchuk ki ong ba ki shura klem ajing tip e ki shuker da kajan ki shulum yo Sonam Wangchuk ki shura ki step ambulance dan ki ba ong ba klalong ko ba kudnap ki shuket ba yu ki shura ba shapo kata ka hospital teban Hadien ba dala sakali jingkitkhlieh ki ong ba kapha ka कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के मद्देनज़र श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से सरकारी अस्पताल उनके ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया है। नंबर का कोर्ट ऑर्डर का खमलों का कोर्ट ऑर्डर का ओंग बा या उब्रेव डे बन मॉनिटर का कोर्ट का क्या का जो उका तलत डे बन मॉनिटर दला दबरा या उ शपो हॉस्पिटल रो का लोग जो Sonam Wangchuk में का बिंता बा ओंग निकंडू यो Sonam Wangchuk दला निकंडू यो Sonam Wangchuk की क्लेम शा बन रा या का फोन का जोंका कता का चिंग ओंग का जोंका Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a digital copy of the medical report? मैं मरीज की हालत के बारे में बता सकता हूं। Then for this you're compelling us और क्या कर सकते हैं? मैं केवल Kiei ka baca ho arpo tarik jong bana Julai pan ka Gitanjali ka ong balada Sonam Wangchuk umwan ngan ya ki mga सोनम ना भी ज्वाइन कर सके वो यात्रा को, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए
वो यात्रा को लीड करूंगी और वो होगा मंडे को जो प्लान है. Awar potorik kila KCJP bergitanjali kila ilam kini protesters bujung banyaj na po jantar mentar shadow sha parliament. Dah kajingya linti ke jong ki pat poy tang steng linti ro. Ki pulit kelas dang men bom ki kelas dang men show ki. Laki video PUI babon ki bro ki lai misnam dan ki bro ki bamla banyaj show nama wa ki cat ki kila sha bom. Ban pan accountability taman pan ka jingkitkhlieh hado kata kan long. Hado benda syak bom hado kata ta. Dimenta ka jingkitkhlieh kalong kan. Hakari ayu ngisangi. Kane ka desha ta ka democracy country, ne ta ka ditang ka kerteng ne menta. I think nakalian ko chunga try o prime minister jungi big boss jungi try udan problem try. Udan problem try bat kini ki peaceful protest. Ongko try bandan peaceful protest. Namar uting try dan peaceful protest kalaban taïew. Kalaban taïew ke image jung try ne kumno ne. Namar phin pai Marsens dang ka monsoon season jang ka parliament, Marsens dang ki kili shaphang ka NEET. Ki kili shaphang ka ta ka NEET paper leak ka session ro lakut sunan. Ka parliament ro lakut sunan. Hadu kata ka poi. Maumla banyak kren shaphang ka ne hapo parliament ro. This paper leak and NEET examination घोटाला and no चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है. गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकालने की कोशिश कर रही है. The prime minister jungi pat daka jingsted ula yet by vote ula strom ya kali jung kilai mi. Wat hakapor ba hitep baka kini ki Paidbah ki one yat protest po parliament. Kila ya penyengi ki pulit ro. Kila penyengi ki pulit ro. Penbat ya ki daka gun ban ready lupa lala ki wan rong. Ngam tip kimun berlek komno. Kin siat ya ki ne ki penting ya ki nam tip sure. Mula da ki wan rong sa parliament try kin lek komno try. Kata ka jungli kolong kin siat ya ki ne kin lek komno ne. Nama berpipet am kane ka benta am kane kolong ka ka pen I yang I bakalaway ka jungi la sasi kanya che. But kajingpan jong ka resignation ro am ngam tip kidon ka jingmo perkhat ayu hapo kini ki breu ki babat ka bor kini ki breu ki babat ka sarkar ngam tip kidon jingmo perkhat ayu ki tieng trai ada hyar juki way la sasi un sangat so way un sangat so petroleum minister un sangat so road minister un sangat so home minister ki tieng trai kata-kata batakadaw kim note ban hyar juki u. Nakalian ko dyan akan, ngimday bando mensim. Ngi day banyale persya na marbabikin mau. Munsya siya ka independence dyan iro. Kiyat kumno. Kiyat ka peaceful protest. Dapat kado ka peaceful protest ka di banyad bet. Ka di banyad bet ka peaceful protest. Bet hado kano kila banle. Kuli hado kano kila ang pentingi ka Paidbah. Ngimday bando mensim. Ngiru haka state ka jungi ngi day banle kumjo. Lada dan mano ki minister ki balik persya ngi. Ngi ban yad ya ka peaceful protest ka jungi. Ngi ban yad ya ka peaceful protest ngimday ban sange. Lada ngi ailat ya kiyam. Kinyan kumang kinyan ben. Taka daw kalong kumakongsan ba. Yano yun if you vote. Ara jara paprakan mawa piya ban perkat da ka jabiing kababiang. Ngimday ban syuf vote tamaw kini ki bru ki wala ipsa. Bukan mau kaya kabaja po juway. Kan mau kaya kabaja kapor baka GTF kailit nam taka umyam. Menta Hadien pala yakhi nam ta uranium Hadien maki KSU Hadien ki ki seng kelas dang manyakran pangga uranium na kapor hang ta kapor chi minister jungi so amba unnum dan kano ka jingti uranium. Kan mau ya kita barokhat. Ladang I baki brio ki sngo baki don bora kti baki ko apan penkelaya ka ya ka sistem beroko wayam penkelam na yuki next election penkelam na pan resignation ngide ban nur pan resignation lada utri kam ars number ule torti ber ule bahe I day ban pan resignation ngimde ban tiang ngide ban pan resignation ben ada EU deputy chief minister jung imtri kam ba pan resignation chief minister jung imtri kam ba pan resignation education minister jung imtri kam ba pan resignation ben tlam ben namar ba pkin ai lat yakini they will eat us alive. So kamdon issue punong. Nga syukur man baka demokrasi ka jungi kanam kot kanam do kanyay beteng baka long beta ka demokrasi kan kan don bika rights kan day binakti ka jungi kibreo.
kamdam day nakikiti jo kini kibrio ki bashu shang hapo parliament tip kiba don shay kata ka jingnong jingnang start ne ka datang ka jing peni ka jong kinem tip sho taka daw kabor ka be nang kibrio kan mau ya kata ngi long kibrio da kabor. So utilize our own strength. Ini ban utilize ka jimuj perkhat ka jungi kabor isotho ka jungi ini ban utilize kita baru kai. Kam don Asia bunon tang kita kintin kablesh buni baro and God bless you all. And pentip yang api sungo kumnos pangan ko video tang kini kintin.